Shubor nakaslem jong unongsan hima. Tuntas ni kedai ka RTI ka banga submit apa office dong Director General of Police. Te ka RTI banga pan hangte kedai bek halor ketuga skam ka ba yade be ketuga komthit kali jong tu IGP. Te kata di banangkong te habede bagane dia mentang pat yo report ndai ka alo urgency pala dah habede bagi wi kam ka bangal ayo report tinggal awan nam tas ni nam taban ay first friend te kumasukan ma yo phi ba ani ka RTI nga submit po office DGP ka lai kuwait rik na go kra araja apwa dei kalong ka ba langno abang te office DGP yang tugas ni ba submit kalong ba abanga submit ya ka RTI sapo ka reception kimtre ka RTI iong ba sa operation na lor pimdei ban distrib ya RTI kata ka penlengo abhaya nga la la pha yang aspo legal cell adien bang ale legal cell ki pha bang sepo na pho ki pa bang seneng te kata ka penjenjar bha yang ah tugas ni tu kalai koi tedik te hadien da ka jingya kren namar ba ka kar kum ka RTI ab hi ba ki application da ki lihat da post office na ne da ka ba shuai le ne nang kong ka kamram jong office kali ban surisi apa igane apa reception te kamram jong reception hang tu gidei ban forward ya ka RTI sapa UPIO dai kumbalong apa DGP ngi wat ya kiru jong ka RTI agro kimtip namar ba ki itu ki barit ki ong ngi ngimtre namar ba sha pressure na lor ba phimdei ban sim ya RTI ta dei ka ong kali ke ba sosi ban ya thu ya phi ba what office DGP ra kimtip ba lo ta tentu sni jai bagi tugi staff ting gi mat gi bapli yang tu seburom yang ane kanor kom kirisiap yang KTI adien bagara receive yang ka RTI te nang ran jonga on pi wat yusngu ye ngan lek nya support CIC ngan ye tho yang ka jinglong apa office jong pi te adien ba receive de po ya ka RTI ngan awan ni gando yo boss jong ka commission jong ka information act te adien ba gando ya CIC yang ne te CIC lo yang ada complain te nagran jonga ong ya mentang am don dia complain namar baki bapri ki staff untuk la receive ya RTI te ong yang ba gino ki office nang ne shikmat lada ki kentai ya ka RTI application dala ki pha lang ba ka post office la ne ki dia de ki resume kadon kam betang ban ko reception adien bala poi reception te kitu kin hap pedang bega dada kim pedang u si juar be sanga na bang ni ola ban ti action te ni ka RTI ka bang wanra matas ngi ka de halor bang ayo ka complain nak babun kinong bu kali namar bagi ong ba kaladon ka huri hura abhamta kumbaskan ma yo phi haw ne banai bala deb na kalyang jongga is kasihil local taxi welfare association ka complain jo minister halor ka ne ke jing issue istekar makwara kata ka corruption na po department na po police te hadien bala complain da kanika is kasihil local taxi po minister te dasakiat la ai da ardam pensange na ka istekar te hadien bala pensange ngamtip hadien bade kami biang ko arda bansam yang istekar jingkali kalong balik ka ni ka is kasihil local taxi ka pensange ya ka ni istekar kadaw ba kalap ya kata jing bamsap ne kata jing keno ba kata ko office do DGP ka bamsap ne ka sim ya taikar ki agi fix taikar ko ni tai te hapo jing ram jong wan bok jarwa de syak na te system ban persange istikar ni susi la issue bang istikar hadin mari issue istikar mental ai bana sai bana kalami bang istikar ka jing keno ki pai ba ki ong ba hang te po office SP ya ka we istikar ki sim hadu ispo aja klam kot kali klam e thiek kali thmai ro manga ma phiro bila ban thiek kali thmai sir rong lokal ai number stem thiet sai ka nang te sipo ja tas tai ka te hadin bangalap ya kata ka jing keno jing video ba check kai nang makane ka out comment up ne ka check yo mobile sha ngalap bun bai kali po shalom du samolai sini sandeng sini bor khoi sudong ki doni kali sha ki ba ai rong stem ki ba sit kali rong stem gumtu rei kakali ba kadi private adien bala kali fi yo nang no kani stai kar ki ong ba ki no be na po SP office ong kan no ne 10,000 ka wi kata ka de ka bomla mudur ba
ba kinong bat an ki pen Kenya ngam tip kali ka ba sisa ni ka ba bakalan ri ka ba pek stay car ka dei bi ju stay car ka ba ai na po SP office ang tin na po SP te kani ka ora ka jing huri hura menta po ki ba habro ki asyon namar bali kitu kali ke ba siu hok ya kot kali da live ho so ya sistem so po ya sistem Ndrei ki don be kali ba khamsiu ko ri tang na kadaw ba ki siu po hajar ngte da ki yat mon be kitu kali klem permit ki yat harta ka jing siu po hajar go istai ka yalam ju wan don jarwa ban penge ban pandu istka shubu ta po hajar go we tang sispa ne sia jati ka apoisino kata de bonong ka ba ar ba de ka RTI ba ngayo ne ka de ba ngayo complain ba gidon ki kali jong pulit ki ba checking man kasni hang te po nyumer But kita ki kali pulit kide ke number kide ML05D Ndriu Khandai kide ke alto standard. Kawai kide ke ML05E Ndriu R Lightway kata ke Swift. Number lai kide ke F Ndriu Not R Khandai kini ki kali kide ki ba syong de ke officer. Lisek keling. Te hadin bangayo complain bong ba kani ka jingsek kali ya di pulit da kini kali. Hadin bagi syek ya kali jong ki kim don kod don sla kim siu khajla te ke jingli kelong da ki polis le akan ni kadur kumno kinut ban syek ya kali upai ba te kan ni ke ke ora ya jing ra nya po police department namar ha jing sya kadi ki polis ki bara itu kali kitam ke officer ki di ban penbiang ya kod haswa bakin kedu kti yui ndai kumbayo I minta kira keleng itu kali kelem kod tem sla ni syek kod man kasni keleng yal dem non kod man sla umum dia di kod ndai yui bede syek bai man kasni pini hang tai bekali ha po spo pini po antai po 101 je itu kali ka swift ke rombayong we pasong tu officer ba jrong ha tip doi we tu da tu we de balang kod pasong itu fifth na we ba yong ba itu real like handai itu Te hadin bang ai da RTI ang ne wa inform yang wong ba gani ka vehicle ML05D Ndriu Khandai te ya kani ong ka according the set officer was compound fine as per mutika pa hadin ba complain RTI kemud kana kalian ko polis ati action ini nomor kali Aku cek ki polis ki di. Ya gini ki cek mentang asyik hadin bang RTI ki ale senang polis ki ong bala te la sim te kani ko we kali swift there Hadin ba complain de grasio no kot kali. Ki kata jing kwa jonga kalong ngamut ba ngabisni pulit ndai nga peni ya ganti ka badai lada nga briu babet da de raki kedor ngele ban penbet da mla penbet tem salam no peni kum ne ban tharong la dei ba nga kwa ban khamrai na ka tu kasni ba shek kali ban khot pi ki press face to face ang tu dikitu la khamrai ngam kwa ban pen khamrai ya ki ngale be da ganti da ka ba le kum ne khnang ba ki so thu ke ba kin no me aran Itahi bangawan rakyat pi bentasi lor kedai. Kaba lada ki pulit kelam ya kam ke basniu ke ke bangi pai ba isa akalango nomor ba hang jing syau pulit be banyalam ganti ba ba. Nei kumba yo I kan report kapau ba pulit hi yalam ya ganti basti. Wani ke report ka banga pa de RTI kindly provide me information as to why the traffic police of East Khasi Hill failed to check the self-style local taxi piece with fixed car in front of the windshield. Hingni juga yung ba strictly instruction has been given to the in charge of all the 7 traffic branch along to conduct checking of vehicle on daily basis, especially local taxi. And if strict action are taken as per the provision of the law, it is to be even informed that recently there are 3 number of fixed car has been detected and action has been taken against the violator. Tangmat hangni Ani ka adon ka jing ti action no dia maka complain mga ba kadon gum kata te la inform nga ba lightly taxi do menta la yo ai tai kali ki ba ta dak taka stai kar ka ba su ai nang tai ka ka dor ko ja te kani ka de ka ba nga ba na ka junga activist nge thu pi ba ki pulit la le ya kam ka ba kum kan no ai ka kam ka ba bean ka ba su sim ne ta stai kar ko ja la de hok ba ka tu ka is ka si lo ka taxi po ka jingalam ju wan don derwa marwan pada kindly provide me information along with photocopy of inquiry report submitted by IGP Law and Order MK Singh as published by Shillong Times newspaper Arsau pra ada hadni gani adu mentang am padioi ka report mentang long urgency nama ka
Nawara kan ni namar ka wara ko huri hura po ya action bangladon gini syo ya datru na mentakan ni jing isu ya gini stai ka rata ka do school ajar ko wi stai ka namar ka jing huri hura menta bon kali ki bayat kan permit kitu basiu hok ya permit